Assam Ponot Santal Colony Ria 146 Foundation Day. Tihing pahil re Santal Colony Ria Thakurpur re Reverend Artemas Hasda hotete Thakurpur re Rus Chandi rakap ida. Ina tayam Katalguri Ria Judasi Guard re Santal Colony ren Superintendent Reverend Michael Murmu ar saute Pargana Baisi ren Chrysostom Tudu the flag hosting kida. Songe te flower tribute at the memory tomb. Una kami purau kida. MCLA Wilson Hasda Santal Colony khona Agape Murmu report Santali Northwest. Pahil re jeewit Isar Baba sarhau johring mai kana je tihing okata do Santal Colony re tihing abo bun tahan kan 1881 son rea 8 February re tihing bun men kia je nondena miten janam maha leka tihing abo bun manau agu ka se onde bun hej len ar nito 173 serma abo nonde bun purau ket ar tihing baki katha Pargana Bosren Pargana Mahasoy adi mojte bujhawat buna menkan insen khono niagi jutu ya in menet kana je tihing noa jaga re noa thai re abu bun boskoten se bun heien 173 serma nonde bun huyen abu mimit ku tina nonde Santal Colony ren hor hapon ko menak bun tina ayuria ko menak bun somaj susaria ko menak bun manji baba ku khon ehop katet joto Mahasoy cicit dai ku joto hor ar tina gidra ku menak ku juan kora kuri ku olok pahak kora kuri ku joto hor legit miten abeddon jemon abuak dular jemon noa Santal Colony legit jauge jemon tahen ma jemon noa dular se lekate noa Santal Colony ce leka moj bun hara buruya gota jemon miten nyel nyamok kan jaiga jemon huyuk thai jemon huyugo ar nonde khon jemon miten bati julugo okata bati se lekate abo hor hopon jemon gota eken koloni mota ren do bang koloni barhe ren ho gota Asam disom gota Bharat disom ren ku legit miten jemon bati lekan jemon bun hui daria ar jemon goro support bun em dariu ku onkan ku jemon bun huyugo bang do abuak boleh chas bas khon ehop katet abuak bidda khon ehop katet olok pahak khon ehop katet nokri chakri khon ehop katet joto bishoy regi jemon nongka bun jhalkao ma jemon sarigi okata uddesho lakhoniyate aburen missionary Kerap saheb Papa saheb se aburen Siram pastor tabun nungku ku kata uddesho lakhoniyate nonde ko agulet bun unkuak ona kukmu jemon abu bun pura ma tobe anaik ge sarigi abuak sari dular noa Santal Colony legit mena amente boleh joto hor noa alesen khon nehor tahan kana tobe terpuruk tabuna ona abuak dular bun sodoret kana tobe ter ona promanok kana je sarigi abu noa koloni legit te adi art dular menak tabuna ente noa abuak janam jaga kana ar noa bun men kia je abuak jumi jaga nonde mena nonde abu bun hara buru kana ar tihing nonde khon ge abu bun asulok kana ar nonde miten adi moj miten surakshit kadat ko metawak kan protected area leka miten Santal Colony je durloy okter ho dia ma hor nonde jaiga se thai bun em kawat ko to noa ku disai selet te joto koloni ren gogo baba ku boyha misra ku then adi nehor selet tele urjit kana jemon noa dular jauge jemon bun sodor idi ar noa 8 February do protek bochor jauge jemon bun disai ar jemon haju dhaw khon noa jemon arho joto hor selet katet jemon adi jak jomok te jemon noa din tarik bun disai selet bun manaw ganau daria niya gi nehor tahe